Pamirsa kualitas lingkungan ring Danu Batur poleh perhatian Gubernur Bali Wayan Koster ring kalah pungkuran. Gubernur ngaptiang mangde keramba jaring apung KJA ring Danu ketertibang santukan kewentanannya nih sayan akeh tur nyemerin kahanan Danu. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli, raumangkin kuentenan KJA ring Danu Batur kantos langkungan roras kalian plong. Sawilang plong kata ukurannya nih 4 kali 4 meter kantos 4 kali 6 meter. Baik ketandani matutang yening ring kuentenan KJA selami puniki oleh pangurati lingkungan dados pidabdab sani ngawinang kahanan danuni cemer. Ring sajeroning nes wilangan KJA mangden nenten sayan mawawah selami puniki pai ketandani sampun meprekanti sarang perbekel ring wewidangan Danu Batur. Lianan punika pai ketandani ngerarang krame antuk ngawawain kuentenan KJA sani anyar. Pangupaya pembinaan ke kelompok budidaya ikan ngenenin tata cara budidaya sani becik taler sampun kasobiahang. Krame kauduhang limbakang usaha perikanan ring darat melarapan percontohan bioflok inggih punika budidaya ikan ngangge kolam terpal ring darat. Sani kaatiang sida ngirangin cemer sangkaning sisan pakan ulam ring Danu. Mangdani kuentenan KJA ring Danu Batur becik alit mausang sampun ngelaksanayan zona penempatan KJA. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.